EPS teleclass. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضوافر برايمري سكول تلقلاها هوريها داري ورنا بس مرحبا. ميفتاغا مس مكوريا جندني جريد هاتريجي قروان عافلا وله فداول فشمن كوري هوريها كودين بس دواك يعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ما شاء الله وررنگل هوريها كودين بس دواغ بارويتي تينگا پاميا دالگن من دسكوراني كومبيتو بالالا أميا دالگن من دسكوراني سورة النساء إفن آياتو ديهون آياتو جنيلا تجويدوಗೆ ಹುಕುಂ ತಕಾಯಕು ಬಲಾಗೆ ರಂಗಳಕ್ಕಿಯವು ದೆನ್ ಫಿಲಾವಳುಗಾ ಹಿಮಿನಿ ವಕಿವಕಿ ಕಲಿಮ ಬಲಾಗೆ ರಂಗಳಕ್ಕಿಯವು ಎಫಹು ಸುಕುಂ ವೆಗೆಂವಾ ನೂನ್ ನುವತ ತಂವೀನಿಗೆ ಹುಕುಂ ತಗ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಇದುಗಾಮಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಅಲ್ಗರ್ಮೆ ಮಿ ದಸ್ಕುರಾಣಿ ದೆನ್ ಮೆ ಮಿಯದು ಕಾಮಿಯಾಬ್ವಾಣಿ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಎವ್ವನ ಆಯತು ದಿಹವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ತಜ್ವೀದುಗೆ ಹುಕುಂ ತಕಾಯಕು ಬಲಾಗೆ ರಂಗಳಕ್ಕಿಯವು ಫಿಲಾವಳುಗಾ ಹಿಮಿನಿ ವಕಿವಕಿ ಕಲಿಮ ಬಲಾಗೆ ರಂಗಳಕ್ಕಿಯವು ಅದಿ ಫಿಲಾವಳುಗಾ ಹಿಮಿನಿ ಇದುಕಾಮ್ಗೆ ಕಲಿಮತ ಫಹಾ ಕುರಂ ಎಂಗುಮು ಮಿ ಬ್ಯಾತ ಫುರಿಯಾವಹಿಮ ಮಿಯದು ಮಿಕುದಿನ್ನ ಕಾಮಿಯಾಬ್ವಾಣಿ ಎಹೆಮ್ಮಿ ಸುಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ ವೆಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ರಂಗಳ ಬ್ಯಾರುವೆಲಾಗೆ ಕಿಯಾವಾಲಾನೆ ಕಮ ಅಂತಿಂಗಾ ಬ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಕೂಡ ತಾರಫೆ ಬದಾದ ಫರತಮಿಸ್ ಮಿ ಬದಾನಿ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ತಾರಫ ಎಗೊತ್ತು ಸೂರತು ನಿಸಾಕಿ ಮದನಿ ಸೂರತೆ ಸೂರತು ನಿಸಾ ಮಿ ಬಾವಲವಿ ಮದೀನಾಗ ಮಿವಣಿ ಮದನಿ ಸೂರತಕ ಅಮ್ಮಿ ಸೂರತುಗ ಮಿವಣಿ ಸತೇಕ ಹತ್ತಿಯಹ ಆಯೆ ಮಿ ಸೂರತಕಿ ಮುಸ್ಹಫ್ ತರ್ತೀಬುಂ ಹತರುವಣ ಸೂರೆ ಮಿ ಸೂರತ ನಿಸಾಗೆ ನಮುನ್ ನಂದೆವುಣು ಸಬಬಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಗುಳುಂ ಹೊರಿ ಹುಕುಂತ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಫಾವಾಲೆ ಗಿನಕಮು ಮಿಹರೆಂಗೇನು ಮಿಕುದಿನ್ನ ನಿಸಾ ಮೀಗೆ ಮಾಣ ನಿಸಾಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಅಂಹೆನು ಎಹೆಮೆ ಮಿ ಸೂರತ ನಿಸಾಗೆ ನಮುನ್ ನಂದೆವುಣು ಸಬಬಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಗುಳುಂ ಹೊರಿ ಹುಕುಂತ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಫಾವಾಲೆ ಗಿನಕಮು ಮಿ ಸೂರತುಗೆ ಮಕ್ಸದ್ದವಿಸ್ ಬಲಾಲಮ್ಮಾಣೆ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಮಕ್ಸದ್ದವು ತೆರೆಗಮೆನನಿ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಅಸ್ಫಾವಾ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಮಕ್ಸದಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಕ್ಕವುವಂತ ಕುರುಮೆ ಎಗೊತುಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕು ಎಹೆಂ ಫರಾತೆ ಬ್ಯಾವೆರೆ ನುಕುರವೇನೆಕಂ ವಣಿ ಅಂಗವಾಫ ಎಫ್ಫಹು ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಹೆ ಅಮಲ್ತ ಬಬೂಲ್ ಕುರೆವುಂ ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾವೆಗೆಂಬ ಕಂತಕ್ಕಮುಗಾವ ತಗುವಾವೆರಿಗುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾರು ಅಳುವಾಫಾವೆ ದಿಗ್ಮೆನನಿ ಮಿ ಸೂರತುಗೆ ತುರು ಮಕ್ಸದ್ ತೆರೆಗ ಮಿ ಸೂರತುಗೆ ಯತೀಮುಗೆ ಮುದಲಾ ಮೆದುಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ನುಕುರುಮ ವರಬ್ಬೊಡ ಬಾರು ಅಳುವಾಫಾವೆ ಹಮ ಎಯಾಯಕು ರಹಿಮುಗೆ ಕುಳುಂತ ತೆಮಿಹೆಟ್ಟುಮವೆಸ್ ಬಾರು ಅಳುವಾಫಾವೆ ಅದಿ ನುಹಕ್ಕು ಗೊತುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮುದಾ ಕೆವುಂ ಮಣಾ ಕುರವ್ವಾ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅದುಲು ವೆರಿವುಮ ಅಮುರು ಕುರವಾಫಾವೆ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಸುಮೀದು ಕುರ ಮಿಹಾರು ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಕುಡ ತಾರಫೆ ತಿಕುದಿನ್ನ ಎಂಗಿಜ್ಜೆಕಮ ಅದಿ ಸೂರತು ನಿಸಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾವ ವಾಹಕ ತವ್ಗೆ ತೆರೆ ಕುಡ ವಾಹಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಂಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆಕಮ ಎಂ ತಿಕುದಿನ್ ಮಿ ಕಂದತ್ತಕ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವಾ ಅಮ್ಮಾಣೆ ಎಮ ದೆಂಗಾಬ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಎವ್ವಣ ಆಯತು ದಿಹವಣ ಆಯತ ತಿಕುದಿನ್ ಕಿಯವಾಲ ಎಹಮ ಮಿಸ್
අඩු ඉව්වාලාන තිකුදින්න සූරත් අඩු ඉව්වාදීම ඒ අඩායක් තිකුදි කියවාලම්වාන بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ವರರಂಗಳು ಹೊರಿ ಹಾಕುದಿವ್ವಿಸ್ ಫಿಲಾಳುಗ ಬ್ಯಾರೇಗೆ ಕಿಯವಾದೀತೆ ದೆಂಗಾಬಲ ಮಿ ಇದುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ಹಿಮಿನಿ ಬೈ ಕಲಿಮತ್ತಕ ಬಲಾಲ ಅಮಿಸ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಮಿನನಿ ಬೈ ಕಿಯಾಲ ಇರುಗ ಕಿಯಂ ಉಂದಗೂ ಹೆಂಗೀವಾ ಬೈ ಕಲಿಮತ್ತ ಎಗುತು ಪ್ರಥಮ ಕಲಿಮ ಮಿಸ ಎಕೊತ್ತೇನು ಹೊರಿ ಹಾಕುದಿವ್ವಿಸ್ ಕಲಿಮತ್ತ ಕಿಯಾಲ ಮಿಸ್ ದೇವಣ ಫಾರ್ ಕಿಯಾಲ ಇರುಗ ತಿಕುದಿನ್ ಅಡದಶ್ ಮಿಸ್ಗೆ ಅಡದಶುನ್ ತಿಕುದಿನ್ ಕಿಯಾವಾಲಂ ವಾನ್ إن فرتما كلمة كمنني الخبيث بالطيب الخبيث بالطيب ديوانا كلمة ألا تقسطوا ألا تقسطوا تمنا كلمة ما طاب لكم ما طاب لكم هترون كلمة صدقاتهن نحلة صدقاتهن نحلة فسرنا كلمة للرجال نصيب للرجال نصيب حوانا كلمة في بطونهم في بطونهم بابا أدي يفهر كيالما الخبيث بالطيب ألا تقسطوا ما طاب لكم صدقاتهن نحلة للرجال نصيب في بطونهم كلمة تبس ديكو دي مر رنگلا گيگا فريتا كلها دس كلها كلاهن اس مس كيال ديوانه دينگا با ميدگه تجويد گه فلاول بالالا අමියතුක තජ්වීද් ෆිලාවල මෙන්නනි සුකුම් වෙගෙන්වා නූන් නුවත තම්වීනුගේ බෑතා සුකුම් වෙගෙන්වා නූන් නුවත තම්වීන් අකුරකා ගුඩි දිච්චෙනම අතර බෑක බේගෙන් වේ ඒ ඉස්හාර් ඉදගාම් ඉක්ලාබ් ඉඛ්ෆා එම කුරින් අල්ගන් මෙන් දස් කොල්ලා ෆුන්නන් ඉස්හාරකී කොබෑකම ඉස්හාරුගේ කලිමත ෆහා කුරේ ෆවාන එම මිහෆ්තා අල්ගන් මෙන් මි දස් කොල්ලනි ඉදගාම් එහෙම හිඟාබ හොරි හකුදිමිස් ඉදොකාමකි කොබෑක්තෝ බලාල ඉදොකාම්ගේ ලුගවී මානකි එච්චෙන් අනිකච්චෙගෙ තෙරිය දුමේ එහෙම ඉදොකාම්ගේ ලුගවී මානකි එච්චෙ අනිකච්චෙගෙ තෙරිය දුම් දෙම් බලනේ තජ්වීද් ඉල්මුගා ඉදොකාම් කුරුමකි කොබෑක එහෙම තජ්වීද් ඉල්මුගා ඉදොකාම් කුරුමකි සුකුම් වෙගෙන්වා අකුරකා ෆිලිජෙහිගෙන්වා අකුරකා බද්දල්වා හිඳු එදෙයකුරු තෂ්දීද් ජෙහිගෙන්වා එංග කුරෙෆදා කියුමේ එමිකුදින්න මිහාර දස්සෙජ්ජ ඉදොකාම්ගේ ලුගවී මාන තජ්වීද් ඉල්මුගා ඉදොකාම් කුරුමකි කොබෑක එම අදි එෆර් හිඟාබ ඉදොකාම්ගේ ලුගවී මාන කි කොබෑකම් බලාල අරරංගල් ඉදොකාම්ගේ ලුගවී මානකි එච්චෙන් අනෙකච්චෙගෙ තෙරිය දුම් තජ්වීද් ඉල්මුගා ඉදොකාම් කුරුමකි මාෂාඅල්ලාහ් අරරංගල් සුකුම් වෙගෙන්වා අකුරකා ෆිලිජිගෙන්වා අකුරකා බද්දල්වා හිඳු එතෙයකුරු තෂ්දීද් ජෙහිගෙන්වා එංග කුරෙෆදා කියුමේ එංග දෙංග ඉදොකාම්ගේ අකුරු තකකි කොබෑතෝ බලාලා එම ඉදොකාම්ගේ අකුරකි යා රා මීම් ලාම් වාව් නූන් එම ඉදොකාම්ගේ අකුරු තකි යා රා මීම් ලාම් වාව් නූන් මේ අකුරුත
ගොළුවාලාගෙන් එක්කලිමැග්ගේ ගොතුග කියානි කීකේකෙන් ගෙත්තිකුදින්න Maranangal yarmaluna miya kurta faha kollam wege ekkalimege gotuga minani yarmaluna එහෙම ඉදොකම් ගක්කුරත කි ya ra mim lam wa nun dinga ba ඉදොකම් ගේ මිසාල් තක බලාලා ඉදොකම් ගේ මිසාල් තක ප්‍රථම අකුරු ya එහෙම නූණු සුකුණුගේ ෆහත ya ආම කියාන ගොයි man yaf'alu tanweenege ෆහත ya ආම මි කියන්නේ rajulun yas'a දැන් බලන්න ra නූණු සුකුණුගේ ෆහත ra ආම min rabbik tanweenuge ෆහත ghafurur rahim mim nunu sukunuge ෆහත min mislih tanweenuge ෆහත kathiran min lam nunu sukunuge ෆහත lam illam tanweenuge ෆහත rizqan lakum wow nunu sukunuge ෆහත min waraih tanweenuge ෆහත sayhatan wahidah nunu sukunuge ෆහත min nafsih tanweena sultanan nasira miharmi daskollewni idoqamuge misalta komme akurakavves nunu sukunuge ෆහතන් e akuren ama den tanweenuge ෆහත e akuren ama kiyalana gota annagoy tikudinna mihar tasyanikaba mis ummidu kura Dengabala miyaduge filawaluga himene iduqamuge bay misal tabalala miyaduge filawaluga himene iduqamuge misal taki ami kudin faha kollamana misako miyaduge filawaluga himene iduqamuge misalta furataminani aye furatamaye ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كبابا ميتنوغا إدقام جي مثالك أمي كودين فاها كذبا من نفس فرتا منني min nafsi mi idoqamge misalaka miwani sukun wegenwa nuunegge fahata filichihigenwa nuunen aasinema ehema idoqamge akurutta kurimves bunadifina yarmadun ya ra lam mim waw nun mi akurun akuren aasiya miwani idoqama he nuunu sukure nuata tanweenege fahata ehema itanuga minani min nafsin mi nuunu sukunuge ෆහත ෆිලිචේගෙන්වා නූනේ
den adif kalima hodalama wahidatin wa khalaqa wahidatin wa khalaqa mitanas minani tanweenege fahata waw as ima waw akives idqamge akure adi kathiran wa nisaa kathiran wa nisaa esmini tanweenege fahata filijegen wa wawe ima adi engaye balalama للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كبامياتو كايتو كامك كلمة فينيتو بدالما نصيب مما أميتنو ميناني باغميني تنويني وبفيل تنويني وفيل تنوينو كفاهتميني මීමෙන් ඇස වරණගොල් මීම ෑම මිවනි පිළිජේගෙන් වා මීමේ තම්මීනෙගේ ෆහතන් ෑම මිවනි ඉදොකාමගේ මිසාලාක එමෙ මී ඉදොකාමගේ මිසාලෙ අදී එම් මිසාල නසීබම් මෆ්රූදා අමි මිසාලු ගස් මෙන්නනි tanwini abafili tanwinuge fahata filijegen wa mimen assa ehemiku dinna filawaluge teremves iduqamge misal hoda engena kama misum idukura em adi aya balalana وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أمياتك إن كلمة هودا لهنگا بيدو قامك إمي فاهو كلمة منني قولا معروفا إمي كلمة قس منني هما abafili tanweenege fahata filijegen wa mime mimaki idoqamge akure ehema tanweenege fahata filijegen wa mimen amas mewani idoqamge misalaka ehemi summidu kura miharu muriha kudinna ves idoqamge misal faha kuran engecche kama denga ba mihaftage masekke balala amiyaftaga masakata diyomuge kure miyadu tekudin daskuri kombataketto balalama miyadu algan memmi daskuri suratun nisa balagen kiyewu emi suratun nisage koda taarafeves mikudinna miharu engen daanakama missumi dukura den suratu nisage evvana ayatun dihwana ayata balagen kiyawalam ves tekudinna miharu daswana kama misumi dukura den effahu mi baladi filawaluga himene kiyam undagu hen hiwa bay kalimataka effahu sukum vegenwa noonu nuwata tanwiinuge hukum taguge tereng iduqa mi hukumge lugawi maanaya tajwiiduge ilmuga iduqamaki kobakam balale vicce den iduqamge akurutaka ko baakam ves effahu akurutaka ko misata ves kiyale vidje den effahu filawaluga himene iduqamge bay misata ves balalew den effahu midani masakkata ehemi summidu kura mi masakke ves tikudin wararangala foriyama kottane kama ami masakkaduga mennani tirigawa suwal taka jawab deshi en furatama suwal
ಇದುಕಾಮ್ಗೆ ಲುಗವಿ ಮಾನಕಿ ಕೊಬಾ ದೆಮ್ಮಿನನಿ ತಜ್ವೀದ್ ಇಲ್ಮುಗ ಇದುಕಾಮ್ ಕುರುಮಕಿ ಕೊಬಾ ತಿಮ್ಮನ ಸುವಾಲ್ಗೆ ಮಿನನಿ ತಿರಿಗಾವ ಅಕುರುತಹುಗೆ ತೆರೆನ್ ಇದುಕಾಮುಗೆ ಅಕುರುತಹುಗ ಕುಲಜಸ್ಸಾಲಮ ಎಮ್ ಇದುಕಾಮ್ಗೆ ಅಕುರುತ ತಿಕ್ಕುದಿನ್ ಫಾಹಾಕ್ ಕೊಲ್ಲಾವ ಮಿ ಅಕುರುತಹುಗೆ ಜೆಹೆನೆ ಕುಲಜಸ್ಸಾಲ මිබාත් නගානේ තිකුදින්ගේ කුරුවන් කුඩ ෆොත තිකුදින් මි සුවාල්තකා මි අකුරුතව්වෙස් නගාලා ෆම මිගොතම් නගාලා තිකුදින් ඒ දුගාමගේ අකුරුත නංගලා ෆාහක් කොල්ලාෆ කුද ජස්සාලම්මාන දෙන්නේ මසක්කතකි මියදුගේ ෆිලාවලුගේ ආයත්තහුගා හිමිනේ ඉදුකාමුගේ කලිමත ෆාහක් කොල් ලියලම්මාන එහෙම ෆස් කලිමෙත් තිකුදින් හොදාලාෆ ලියලම්මානේ මිසුමිද කුරා මිස් හොදාෆුරි කලිමත ෆියවා ඉතුරු කලිමෙත් තිකුදින් හොදාලාෆ ලියලානකම එහෙම මි දෙමසක්කේ තිකුදින් වරරංගල කොල්ලම්මානේ ප්‍රථමතින් සුවාල එෆහු මිනනි ඉදුකාම් ಗೆ ಕಲಿಮತ ಫಾಹಕೊಲ್ ದಿಯಲ ಎಯಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಎ ದೊಕಾಮ್ಗೆ ಕಲಿಮತ ಈ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಎವ್ವನಾಯತು ದಿಹವನಾಯತ ಎ ದೆಮೆದುಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಲಿಮತಗೆ ತೆರೆನ್ ಎ ದೊಕಾಮ್ಗೆ ಕಲಿಮತ ಎಮೆ ದೊಕಾಮ್ಗೆ ಕಲಿಮತಕ ಮೆವಣಿ ಸುಕುಂ ವೆಗೆಂವಾ ನೂನೆ ನುವತ ತಂಬೀನೆಗೆ ಫಹತ ಯರ್ಮದೂನ್ මිහා අකුරුන් කුරේ අකුරෙන් ඈස්කේ එහෙම මිසුමිදු කුර මිහාරු තිකුදින මසෙක්කෙවස් එංගෙච්චකම ඒ මන්න හෆ්තාගේ හෝම දුවුවේ කුරින් මි මසෙක්කේ මිසා හවල් කොල්ලම්මානේ හොරිහා කුදින්බස් නිම්මාලාෆ ඒව මිහායිසා මි හෆ්තාගේ ෆිලාවල් නිම්මාලාෆ අන්න හෆ්තාගේ ආ ෆිලාවල කායකු බද්දල් වම්ගේ උමීදුගා වකි වෙලා Uriha kudimes nisayaki ba'ari riti shukuriya bajaveri duwahakan ede. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. EPS Teleclass